Pozdrav, danas na meniju grašak, evo kako ja ga pravim. Dakle, izinstam prvo luk, onako da bude staklast. Poslije toga dodajem mrkvu, isto tako dinstam. Pa dodajem piletinu koju sam isjekla na kockice. Sve to posolim i dinstam. Dinstam neko vrijeme. Kad se izdinstala piletina, luk i mrkva, dodajem krompir i grašak. To isto tako vrlo malo dinstam. Poslije toga dodajem vodu, dodajem začin, biber, papriku crvenu i pustim da se lijepo krčka. Kad je sve to onako pred kraj, dodajem čašu vode, u tu čašu dodajem i kašiku brašna i crvenu papriku, izmiješam dobro, dodam u grašak i pustim da se neko vrijeme još krčka. Dodam peršun i dodam jedan čen bijelog luka. To bi bilo to. Poslužite i uživajte. Recept je vrlo jednostavan, lako se pravi i što najbitnije veoma zdrav i ukusan.